Russia was addressing China, like you and like Russia and China, we fought the Second World War. We won the Second World War. We won the Nazism. And I was like, okay, that is something new. If you know history, then it raises a lot of question marks in your head. But I can tell you nowadays people don't really read and remember history that much. The Chinese are very good at technology, but they are not that good in social sciences. Versus, the Russians who are not good at technology at all, but super good in social sciences. So esidiplomaat, omaenda eestlane, kodumaine, läheb rääkima hiinlastele sellest, kuidas tegelikult nemad ei võitnud teist maailmasõda ja väidab, et Hiina on hea tehnoloogias, aga mitte sotsiaalteadustes möödunud nädalal tehes loengut inglise keelest, millest oli raske aru saada. Nii et ma soovitan tutvuda selle möödunud nädala kõva esinemisega Kaja Kallase poolt, millest ta väga hästi kirjutas orientalist ja poliitkommentaator Peeter Espak. Nii et head lugemist ja piinlikkuse tundmist, et meil on kaasmaalane, kes on kõva diplomaat.